bungong kembang Ana janta desiat kamala sakit mesiat pan bungong laye sahabat netente sopegana sakit di nabi sang bungong kembang hana janta desiat kamala sakit mesiat pan bungong laye sahabat hanete sopegana din nabi nukeun ulun nyofut karep ngerseukeut malaikat ba oh bener dengar kantongan wafut mandung meureut joh mata din nabi nukeun ulun wafut karep ngerseukeut malaikat ba oh bener dengar kantongan wafut mandung meureut joh mata sakit di nabi sang bungong kembang hana janta siat kamala sakit dan siat ban bungong laye sabat hanu sopegana sakit di nabi sang bungong kembang hana janta siat kamala sakit ngan siat ban bungong laye sabat hananu sopegana di Abu Bakar nekun lerija hati kalukan kamoyo dumna menyokatan ya Rasulullah kagadah tuah dum asodonya di Abu Bakar nekun lerijang nadalukan kamonyo dumna menyokatan ya Rasulullah kagadah tuah dum asodonya sakit di nabi sang bungong kembang hana janta desiat kamala sakit dan siat pan bungong laye sabat hana sopegana sakit di nabi sang bungong kembang hana janta siat kamala sakit man siat ban bungong laye sabat hanu sopegana nyan mandum baca selawat nabi piwafut malaikat ba dum malaikat neutron ubumon dijud sagona preh maulana tengahnya bandung baca selawat nabi piwafat malaikat ba dum malaikat neutron ubuma dijud sagona preh maulana sakit di nabi sang bungong kembang hana janta siat kamala sakit dengan siat ban bungong laye sabat hanu sopegana sakit di nabi sang bungong kembang hana janta siat kamala sakit dengan siat ban bungong laye
sabatan te sopegana Sangat Husin mendua godnya perjenjongan sampoh muka ban kahabin kanon kalan barun pugo gapuh di muka Hasan ngan Husin mendua godnyan perjenjongan sampoh muka oban kaabin kalan barun pugong gapuni muka sakit di Nabi sang bungong kembe hana janta te siat kamala sakit ngan siat ban bungong laye sabatan te sopegana sakit di Nabi sang bungong kembe hana janta te siat kamala sakit ngan siat ban bungong laye sabatan te sopegana kafan yang bebewan Ali Murtada yang gulam ule Salman Farisi yang gulam kaki di Abu Bakar oleh selusan ikat kafan yang bebewan Ali Murtada yang gulam ule Salman Farisi yang gulam kaki di Abu Bakar sakit di Nabi sang bungong kembe hana janta te siat kamala sakit kon siat bang bungong laye sabatan te sopegana sakit di Nabi sang bungong kembe hana janta te siat kamala sakit kon siat bang bungong laye sabatan te sopegana